Bazara bajarê Edirne'ye ya Bakurê Rojavayê Türkiye kalabalık e. Lê yên danûstandinê dikin tenê Tirk nîne. Bazar tijîye bi Bulgarên sinûrê derbas bûyî da ku Sûdê ji daketina nirxê lîreyê Tirkiyeyê werbikire. We are here for shopping because there are very good prices. ام بولکرینی لیرنه جبر کو ارزانه هر وها اوه جرامه کمه ویری گلک خوشه ایرو ام چونه سوپرمارکتی ما گلک تشتین باش کرین خارن رینو گلک تشتین دن. The difference between the price there and here are enormous. جیاوازی اندناورا بوهای ور و ینوی دریده گلک مزنه. بو میناک تیشرتک ل بولگارستان نزدیکی $5 لور 15 حتی $20 $30 جیاوازی هیا. جبر وی که از ایرو هاتم وردا کجبو مالباتا خواهنک تشت بکرم. Sala borî nirxê pereyê Tirkiyeyê ji sedê 44 daket. Nuke $1 Amerîkî nêzîkî 13.8 lîre ye. û tu nav veberheneran da nîgeraniyên zêdebûna enflasyonê heye. Şu anda bizim vatandaşımızda imkan kalmadığı için جبر کو ولاتیان من نکارن بکرن نها داخوازا بولگاران زیده بویه. از وک ولاتیه کی ترکیه جویه کی نرازیمه. شخوا از نخوازم برهمین کو گلی من بکاره بخون بفروشم کسیندن. لدوی ام بکن. Bikirên Türk türe bûne. Alım gücü olmadığından dolayı خلکی من نکارن بین ور جبر کوان هزا کرینه نینن. ور تجه بولگارن. پریه وان 8 لیره و حرتشت بوان ارزانه. جبو ما گرانه. Hikûmeta Türkiye ya Serok Recep Tayyip Erdoğan'ı bu sedema bihayên bilind ambarkirina tiştan tawanbar dike. Bu kesên ku berheman ambar dikin plan hene ku cezayên giran behên sepandin. û rêberê Tirk bangê karsazan dike ku bihayên xwe kêm bike.